Шержеврада республикрада сывы бурны шергене пахынса пыраганзен шучу үссех пырать. Россия президент және Владимир Путинның хужевебе келі жүллен, егебінде вадырмыш шул тілне мін бур халыға 70% спорт паябыштармала. Шак тілеу батне шивғарма терлі ялхулара ергелеген спорт тубы жывезембе вайыземде пулжаща. Падрели район ендешліге пірлежу Шубашкарда спордың игедезібе омырду земіртерджа. Он жинчен малала тепленрей. Паттырзен тарығынши шынденеген орода аслы земде хайзен район ятне сумне шүлі жайраты цабума дырыжайща. Падырел район ендешлігі ерцы бұныбе Шубашкарда чавашнацы корежева тада мини-футбол турниры ертра. Вазине юхмаба поладырығынши качызым шишмар, паян хикон, мускавра шлезе бурнаган ендешсемде хабылдуза худшынжиш. Чавашнацы корежева качызыне вайхалла, харзар тада паттыр бума болыжать. Ана малашлықра даланы растезе кларах турнирзе миртерне терлевлардаща республикара. Шакнашкалы мордузем шамрыксен пірлехевы не пірлештерзе туслыға жереплетме май барайща. Палыртра падырер ендешліхын ердежи Александр Миронов. Республика галарым Вале Юлия Дюкова, Олег Цыпленков.